Umuthi nirio muthenya wa muthia wa gutiga wira kwa maabitha othe a thirikari aria marameririe mathiite itiganite cia kiuteti kaunti-ini itiganite. Mwena wa Nyandarua, minista wa utamburukia wa maahinya na ukinyaniria Dominic Murani ni arikitie gutiga wira. Ni ndaheanire notithi yakwa ya gutiga wira wa County Executive Committee member wa Public Administration and ICT, na muthenya wa umuthi ni ndakorwo ngiheana handing over notes kuri mugathe Governor Francis Kimemia wa Nyandarua County. Murani uria utungatite thirikari-ini ya Governor Francis Kimemia kwa ihinda ria miaka 4 aratanya kuhuranira giturwa kia ubunge gia Kinangofu. Nigetha ndiheane kuri andu a Kinangofu aria manjitite makanjira no mende thie tukarutithania wira nao ndi mubunge wao thiini wa githurano kiria kiroka gya 2022 mweri wa 8 mweri 9. Murani augite itanya riake ni kwambatira ikiro cia githomo, akiuga gikoretwo gitirukite na gikiro kinene. Maundu maria ngukorwo ngirongoreria kuria itura ria Kinangofu, githomo gitu ni gikoretwo githi muno na macukuru maitu magakorwo matiganirio muno. Ngwiciria muoroto wakwa munene ngithie kurugama giti gya Kinangofu ni uria improve thukuru citu both cia primary na cia secondary nigetha tuhote gukiria githomo gitu. Gukiri uguo, Murani ni uritie atongoria othe aria maranyotera iturwa itiganite kaunti-ini ino metikire gutabania kambeini cia thayo. Ni uteti uria ingitanya ni uteti wa uthii na mbere, na ingitanya uteti utari na maundu ma guikaniria ciugo, maundu ma kurumana gucokaniria, tondu o mundu arugamite ena itanya ria guthii guteithia kuria arenda guteithia Wanjiku wa itura riu. Kungi nakuo kaunti-ini ya Naikuru, munini wa kamishina gicigo-ini kia Naikuru ya irathiro Eleki Wafula Wanyonyi onake ni atigite wira arongoreirie kuhuranira giturwa kia ubunge gia Kabuchai kaunti-ini ya Bungoma, akiuga kioneki giake ni gutwarithia kioneki kia ukuria wa matura. My focus is on education, more so the bursary funds. I want to ensure that the children of the people who are needy go to school, and I also want to make sure that the most important priorities and projects of our people in Kabuchai are improved. Wanyonyi atungatite ruhonge-ini rwa wathani wa matura kwa ihinda ria miaka itanyihiire 20 kaunti-ini cia Baringo hamwe na Turkana. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira.